Ka Hlakubele, Morotsana ya dilemo tse 18 o ile a pepela lesea ka tlung ena ntle le thuso ya basebeletsi ba bophelo. Lelapa le re le lekile ho letsetsa ambulance ka makgetlo-kgetlo letsatsi kaofela le bosiu, yaba ambulance e tla letsatsi le latelang lesea le se le hlokahetse. Mmalona yena o ne a sa lahlehetswe ke madi a mangata ho bophelo ba hae bo neng bo le kotsing. Lelapa le re le lehotha ho nka mehato ya molao kgahlano le lefapha la bophelo la province. SFM le batla go tsa dikgato tsa gore re maybe re ka sua department ka gonne ba re boletse ngwana ha nka be se ka bona ka be ke ngwana ka be a phela no. Baahi ba kopa lefapha ho ba tlisetsa ditleliniki tse ka ba etelang ka matsatsi a itseng ho ka fumana meriana haholo ya mafu a sa phekoleheng. Ga gona ditleliniki tse di tlang mo go rona. Tleliniki ya Colini ga re thusile a le le ka dipilisi re tshengwa ke dipelo ga re na le dipilisi tse di ka re thusa re bona gore bogolo re je disalfo. Mara ha ke bobola ha ke tsena go tleliniki mampusa mampaka pase. Ho sa le jwalo lefapha le re le tlatla ka tharollo. Dikgetsi tse leng gore di ka tswa di tswa mo setšhabeng sa rona ba ngongware ga gore di mobile ga di fitlhi ke tse leng gore di tla tshwanela ke go batlisisiwa fela jalo le batho ba leng gore go latofaladiwa gore ga ba amogela ditirelo tsa itekanelo mme ga feletsa go nna le mathata a loso di tla tlhoka go batlisisiwa mme lefapha le tla tsa dikgato. Baahi ba kopa thuso ka potlako. Selwane Gagau, SABC News, Colini.